ke Delhi High Court kala ai jamin ya umatri nang ba ka Delhi u Arvind Kejriwal menta kasni kini jinga jamin jong ka yimbisha na po Delhi kalong hadir ba u nong sa an jong Kejriwal ule sa ya po yimbisha da ka ba ong ba ka Enforcement Directorate ka mana blui kes persya u ulong ba ka Enforcement Directorate kala shukam u kham da don kinu sakhi ki babyang na kalang onong sa an jong ka Enforcement Directorate ulong ba panpor na kaying bisar na kabanta banang pendap lu digi kam rai na kayang bisar kala ong ba kamla man sa sayu priu tham dan kini kijing pencisya ki babyang kejual ulara jamin halo kajing siu ya ka ba jamin ka ba silak tengka ada keju ka poru le thu ba kejual ula banyo mi na sano na po ti hardil hadin ba ka hukum ne ka orang da po yim bisar kan sapoi spo kan kayang potok ka brasa set yu la man kedo hang ne ba u kejual syakam halor ka tisha kan do ba dong ti kam sab bakal liquor policy lani ka polisi man khai kya na po Delhi ya ka ba menta pat la peduno ya ka polisi ba kan ni ro Kejriwal ura jamin ha ka po jo election MP bar hadi malakot election MP ura le phai biang support di harjil ऐसे समय में जब देश के अंदर एक जनादेश आया है इस सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा,